Tugendeye ku bipimo bifatika abagore nibo bakunze gusaba gatanya kurusha abagabo. Abantu benshi bibaza impamvu yabyo, bamwe bakabyitira yuko abagore baba bifuza imitungo y'abagabo baba bashakanye nabo. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe niba ibi bivugwa n'abantu hari ukuri kwaba kurimo bigendeye ubushakashatsi bwagiye bukorwa mu bihe bitandukanye, ndetse turabagezaho n'ibindi bintu bituma abagore aribo baza imbere mu gusaba gatanya kurusha abagabo. Nongeye ko ikaze mwese bahisemo gukurikira Kibeninka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kibeninka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Ni gutarakana kuri subscribe, mushishikarize gukora aka kanya kugira ngo tutacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Mu nyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Muri rusange icyemezo cyo gushyiraho iherezo ku mubano wa mariage ni icyemezo gikomeye cyane. Abashakanye benshi usanga bamara igihe kinini, amezi, imyaka se, bagerageza uburyo bakwirinda kuba batandukana, ariko iyo igihe kigeze yuko bashyira akadomo ku mubano wabo, mu bihugu bitandukanye byo ku isi bikaba byaragaragaye yuko abagore aribo baza ku mwanya wa mbere mu gusaba iyi gatanya kurusha abagabo. Nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho gatanya yemewe muri leta 50 zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imibare imwe yerekana yuko gatanya ziturutse ku bagore ziri ku kigero cya 70%, naho mu Bwongereza imibare y'ikigo ONS abagore basabye gatanya bari ku kigero cya 32% muri 2019. Reka noneho twinjire byimbitse mu nkuru yacu tubagaragariza impamvu abagore aribo baza ku mwanya wa mbere mu gusaba gatanya. Bamwe bagaragaza yuko ibi ahanini bishingiye ku buryo bashakanye baba bitwara, bijyanye n'ahanini no kudabahaza mu byerekeye amarangamutima, aribyo emotional needs, urushako rwabo. Kuri bamwe hari ubwo birenga ibingibi ugasanga ibindi bibazo by'urusobe biba byatumye abagore basaba iyi gatanya. 69% by'ibitera intonganya mu bashakanye ntibijya bikemuka. Ubushakashatsi bugaragaza yuko 69% by'ibibazo bitera intonganya mu bashakanye bitajya bikemuka, ibituma benshi muri bo usanga bahora bapfa ibintu bimwe, bikaba intandaro ya gatanya hagati yabo. Ibi ni ibyatangajwe n'umunyamerika Dr. John Gottman, akaba umujyanama w'abashakanye ndetse n'umuryango, aho yamaze imyaka isaga 40 akora ubushakashatsi kuri iki kintu ku ngo zirenga 3,000 z'abashakanye. Dr. Gottman yakoze ubushakashatsi agendeye ku bisubizo by'abashakanye bamuganaga bakeneye inama mu bihe bitandukanye, aho mbere yo kuganira nabo yabahaga impapuro buri wese yandikaho ibikubiyemo impamvu akeneye ubujyanama mu rushako rwe. Ku isonga y'ibiteranya abashakanye nk'uko ubushakashatsi bwe bubigaragaza hazamo kudahana umwanya, amafaranga, uko imirimo yo mu rugo ikorwa, kutagaragarizanya uko biyumvanamo ndetse n'imiryango yabo. Kuri iki cy'imiryango ni igihe umwe mu bashakanye ashobora kuba yita kuba mu muryango we cyane ku buryo anabajyana mu rugo rwabo bakahaba, ibangamira mugenzi we nubwo hari igihe atabivuga. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko hari intonganya zafututse abashakanye bahoramo ku buryo igihe kigera bagakomeza gutongana bakanibagirwa icyo bari gupfa. Bamwe banatangaza yuko kuba abagore basigaye batinyuka bagasaba gatanya ku bagabo ahenshi bishingiye kuba abagore bagenda babona uburenganzira cyane cyane ku byerekeye imitungo. Umuhanga mu bijyanye n'imitekerereze Heidi Kari, akaba n'impuguke ku bijyanye n'ihohoterwa ribereye mu ngo, yagize ati ubwigenge bujyanye n'umutungo ni ikintu cyafashe intera ku bagore ku buryo iyo habayeho kutumvikana umugore adatinya kuba yasiga umugabo we akagenda ndetse n'abana be, ariko ku miryango yayindi umugore aba yiteze amakiriro yose ku mugabo we biragoye yuko yafata icyemezo cyo kumusiga kubera yuko atekereza ko atabona uburyo bwo kubaho. Ikindi kandi yongeraho yuko kuba abagore basigaye baba bari mu mirimo itandukanye usanga kenshi bapfa no kuba hari imirimo imwe yo mu rugo iharirwa abagore, bikaba byatera intonganya hagati y'abashakanye kubera yuko umwe aba yumva avunisha undi. Ibi bishatse kuvuga yuko rero abagore benshi barinjiye ku isoko ry'umurimo
abongereye ububasha bwo kuba bava mu rushako rutabaha umunezero, kubera yuko mu bijyanye gukemura ibibazo byabo bijyanye n'ubukungu batakiteza amakiriro ku bagabo babo bahohoteraga bitwaza yuko batunze. Umugore rero yumva yuko yajya hanze kandi akabasha kwibeshaho, ni ibintu byatumye abagore cyane cyane batangira gusaba za gatanya. Imico itandukanye ndetse n'ibihugu usanga abagore bashobora kwihaza mu bijyanye n'ubukungu bo ahanini usanga basaba za gatanya. Ibi byagarutsweho nanone na Heidi Karl, uyu muhanga mu bijyanye n'imitekerereze, yongeyeho ko abagore bize bakagera ku cyiciro cya kaminuza kenshi nabo usanga ari bo bafata iya mbere mu kuba bashyira iherezo ku rushako rwabo. Abagore babasha kuba bakwikemurira ibibazo usanga kenshi ari n'aba bagore baba barize bakageza ku mashuri yo hejuru, bakaba ari bo rero usanga ahanini ari bo basaba za gatanya kurusha ba bagore batabasha kwihaza mu bijyanye n'ubukungu bahaze n'abana babo. Kuba umugore yakwihaza mu bijyanye ubukungu ntago bihagije kugira ngo abe yava mu rugo rwe, ahubwo usanga hashamikiyeho n'ibindi bibazo bijyanye no kutanyurwa mu bijyanye n'ibyo yari yiteze ku mukunzi we bajya gushakana. Ku bagore benshi usanga ibyo bari biteze binjira mu rushako bagezeyo basanga bihabanye n'uko ibintu bihagaze mu bijyanye n'uko bashakanye azabitaho. Ibi bikaza ku gipimo cyo hejuru kurusha abagabo, aribyo bituma bamwe bangwa mu kantu bagatangira no kwicuza ku cyemezo baba barafashe. Gilza Fort Martinez akaba ari umuhanga mu bijyanye no kunga abashakanye ukorera muri Florida muri Amerika, wibanda ku bijyanye no gukemurira amakimbirane, yavuze yuko kubera yuko abagabo usanga ahanini ku bijyanye n'amarangamutima bateye imbere ku kigero cyo hasi ugereranyije n'abagore, ibi ngibi usanga ahanini bitera abagore babo kwiyumva nk'aho badashyigikiwe, ndetse ari bo bakora byinshi ku bijyanye no gutuma umubano wabo ugenda neza, kumva abagabo babo babavunisha. Kuba abagore bafite ubumenyi bwisumbuye kurusha abagabo ku bijyanye n'amarangamutima ariyo emotional intelligence bigaragarira kandi ku kuba ari bo bita cyane ku gukemura ibibazo no kuba ba mbere mu kubona ibitagenda. Ibi bikaba bishimangira kuba ari bo baba ba mbere mu kuzamura ibibazo biba biri hagati y'abashakanye, nabyo bishobora kuvamo itandukana by'igihe gitoya cyangwa na gatanya ya burundu ariyo divorce. Abahanga mu bijyanye n'imibanire kandi bagaragaza yuko abagore ari bo bungukira bikeya mu bijyanye n'amarangamutima mu rushako ugereranyije n'abagabo. Ibi bikaba ari byo bituma bamwe bumva yuko kuba basubira mu buzima bw'ingaragu ari byo byabanyura kurusha kuba mu rushako, mu gihe ku rundi ruhande abagabo bungukiramo byinshi, birimo kuba bongererwa igihe kirekire no kuba bakwinjiza amafaranga menshi kurusha mbere. Ibi bishatse kuvuga yuko abagore ari bo batanga byinshi ugereranyije n'ibyo bakira. Yari umugore rero ufite n'akazi usanga hiyongeraho gukurikirana ibijyanye no mu rugo, byaba ari ukubyara, kwita ku bana, gukora amasuku, guteka n'ibindi. Ugasanga bamwe bageraho bakumva birabarenze, bakumva bibateye n'umujagarara, ari byo bituma banahitamo kwisubira mu buzima bw'ingaragu. Fort Martinez akomeza avuga yuko abagore ari bo usanga ahanini bagira inshuti za hafi kurusha abagabo. Yatanze urugero ko nko muri Amerika 15% by'abagabo bavuga yuko nta nshuti ya hafi bagira n'imwe, bivuze yuko umugore afite inshuti hafi bimwongerera kuba afite abantu bamuri hafi baganira ibibazo bijyanye no mu rushako, bikanamworohereza kuba yasubira no mu buzima bw'ubugaragu mu buryo bworoshye kurusha abagabo. Ikindi, kuba uyu mugore aba afite inshuti baganira mu buryo buhoraho usanga nabyo bishobora gutuma inama zituma yumva yuko kuba yava muri urwo rushako rutamunyuze ari byo byamubera byiza. Ubushakashatsi bugaragaza yuko niba inshuti yawe ya hafi ikoze gatanya, nawe bigusatiriza kuba wagera kuri iyo gatanya ku kigero cya 25%. Ibi kandi byiyongeraho ko abagore ari bo baza ku mwanya wa mbere guhabwa inshingano zo kurera abana muri divorce nyinshi zibaho. Rero abagore benshi bakumva yuko nta bintu byinshi bihari byo guhomba igihe bakoze agatanya nije n'abagabo. Akenshi usanga bari mu kuri, kuko ubushakashatsi bwagaragaje yuko abagabo bakoze gatanya imibereho yabo ihita ijya hasi ugereranyije na mbere, nubwo usanga abagore ari bo bafata iya mbere mu kugira iherezo ku rushako rwabo
abahanga nanone bagaragaza yuko abagore ari nabo bati ya mbere mu gukemura ibibazo biri mu rushako rwabo kurusha abagabo, nk'uko bitangazwa na Kati Spooner, akaba ari umuhanga mu bijyanye no kunga abashakanye ukorera London mu Bwongereza. Avuga yuko ashingiye ku bakiriya yagiye yakira mu bihe bitandukanye, mu gihe habayeho kutumvikana hagati y'abashakanye, abagabo aribo bagaragaza kwishimira kuguma batari kumwe n'abo bashakanye. Usanga abagore bamara igihe kinini mu rushako batishimye, bagerageza kuba batuma umubano wabo udasenyuka. Benshi usanga batangaza nyuma yo gukora agatanya ko cuza imyaka bamaze bategereje gukora agatanya, vuga yuko bamaze igihe kinini mu rushako rwabo bitari ngombwa. Urubuga rw'ikigo cy'abanyamerika gikoreramo abajyanama mu mitekerereze Living Well Counseling 2019 rwatangaje yuko intonganya z'abashakanye zikunze kuba uruhererekanye, bityo ko mu gukemura ibibazo neza buri wese muri bo aba adakwiye kumva yuko buri gihe aba ari we uri mu kuri ngo mugenzi wawe mu makosa. Rugaragaza yuko ukwiye kumva yuko wowe n'uwo mwashakanye mukwiye kumva ko mwembi mushobora kuba muri kumwe bitewe n'uko buri wese muri mwe abona ibintu mu buryo butandukanye n'ubwa mugenzi we, bityo ko bidakwiye ko mukomeza kurebera ibintu mu ndorerwamo itagenda ngo mwirengagize ibyo mukora neza.